wa umundi na ili kwa hivinda yingi ni ugochandini wa muka muthinyani wa umundi twenanisia yulu wa nzia sia uemi te sia kutumia ndawa sina sumu ila tuita organic pesticide kana bio pesticides ni tuenda umwana sio ni siba kana ni hata utona kusubia mimea yaku utotumia ndawa baya mondani kwa kunundo wa kwithi wa ndawa ila tuithi twena sio imwe sina sumu yananga mawithuluko ono mwana kuonenga liu ulota ilite na utona kuete udhuo mwini kwa kunye nita wa Robert Mutuko na hindi tuina mweni witu na ndambite kwamba kumudhocha enda kuotawe ulua mausio meba na hindi wakita ila uende na ukuna simu ikatilika na hindi uyethi ya uweza komanda airtime ukuni ya mundulo ukuni ya wona nukwati siya maundu wangi na hindi nundu wa madhinasu teke airtime ni mabiki na ukwete ya nzia yela isivyo ya kudhowa airtime ilike ndini wa simu yaku na hindi wailito isimu ni yaku yide smartphone kana no simu yoyote ukone star nyanya itatu imwe ash star 831 ash na hindi huamina ukono osa option yambe wailite kuikia namba yaku edha wenda kudhowa simu kana kwenda udhowa airtime ilike simu ni suwi nayo kana wenda udhowa ya mondo ngi with option 2 na hindi huamina wailite kuikia wenda udhowa beza sianata na hindi kia pini yaku na wethe wa wadhowa airtime na wamina udhowo wethe wa uyongelwa 2% ya airtime ila wadhowa kondo sio wa teketeke airtime likana na ukune star itatu star na itatu imwe ash no ibiki udhowo ya mondongi kana udhowo ya line waku ikithia loko no wina mbesa kwa mpesa na wethe wa utona kudhowa airtime kwa mitukivyo na nzia yelaisi na sawe kuna star 831 ash na witho wa airtime kuthi kwa networks yonde na witho tona kuongelwa 2% ya airtime ila watho wa kondo sio wa teketeke airtime na hindi kwa uyini enda kuthocha mweni witu ni kanatu na masitwa make na thukumaba na hindi wamukite hata wita wata thukumaba karibu sana sawa imuvea mwethukisia kwa masitwa nitwa Daniel Musimi nethukuma kampuni ni wa usovya wa ndawa sia kiasili kana ndawa organic sitena sumu wa kapi ikambani wa mbio o miaka inapo 89 mwaka wa 1965 no kwimbwa twithitwe tuusovya ndawa sia kukitana na mendundu lakini twithitwe tundili na andu ama export market kana andu ala maema mimea matunda mo makuta muingo ende yutu na swani tuona twaile kwithia tubundisia andu ala twina mokuno katika utumi wa ndawa isu undu akwithia asungu moimebangie wethe motumia ndawa sina sumu na itu iki Kenya tutakwibanga tweke kugutinda tuite sumu Asante na hindi karibu sana Daniel Musimi kuma kapi na hindi ni tuenda umanani watu meandeto biopesticides na ni ndeto amwe ni makoma na yo wangi ninde meigwa yambe yo ila tuasia biopesticides kiuni chao okay biopesticide hii ndawa sisi ovaswa sia kuwa mendundu na ndawa sia kuwa mendundu ile aisovetwe kuma katika no sisi katika mimea no sisi katika indoni that is ukumia katika nyama ya mdundu fulani na no sisi katika mineral kwa kubinda wasitembwa sina sumu nzini wasio ila tuasia itena sumu yes ni kumaanisha hata na nisiva hizo sidana sumu okay ila tukwaze sitena sumu pe ndawa sisovaswa katika lab kana laboratory ila tuimbiwe tutumia matuko asume na bumbeni na ndawa isu sionthe no siwa mendundu no kwimbwa si side effect kana o madharo o manondu lakini no sithukuma lakini no kuona tu sovetie side effect isia no ni pia nundu wana wako na mumea waku kwangalika ni wikala almost yo muthenya umwe na kwimbwa no we matunda maku kwa uyu tuna biopesticides na chemical pesticides kibathukanio ni chao biopesticide izu sisovetwe kwisila katika kwisila mendundu ni kana metini fulani na teithika pi ndawa situ tusovetie kwisila metini
kuviko vutu tusovete ndawa zitu kwesela meteni na ino ingi sisovetwa asindu sitawa synthetic kana chemical sumu fulani okwata naswa ukwithia no uwa emendundu. Asante na indi museisya na mwithukisya twende na onanisya yolo wa nzilo tonda kutumia thini wa munda waku itena sumu ni kana kwa ile na indi kule itu kiokoni cha umundi we utume anzia siva kukutana na mitutu muondani kwaku we utume anzia siva kukutana na mitutu muondani kwaku tutavyokesela ile tukenda imwe 5 ni namba ya otomani mukuviva ikendo kuwevea tunenge indi mawoni maku ila wende kulyo wina yo Daniel Musimi nono kubikia na kusungia twende yete thini wa kilungu kitu cha muka kiokoni cha umundi na indi nikiwe mwemi waili utumia biopesticides. Okay, kulingana na wemiola wibwa ku kambani aimi percentage la nene about 80% aimi ala twenamo aingena ala aimi anini ilangu ase aimi anini mwemi oloto na kwethe aho banda ethio wa kwambia kate 10 kutheanzi ugwimbo ati mwemi olo commercialize ite mono ando ingi uthe amo bando o malemu ma kuya na maybe ma kota mundu akwate ombesa na katika aimiala tuimbwa na moku nundu no netembe angite ku miondani aimiasu thia aingi ona mena sindu cia kwisuthia kwata na ndawa na ndawa mwe thia isovetwa asumu eyo lumono kwa pesticide ila mwini ni case thia watu ndawa inosite na sumu cia kuma kapi ila thia watu ndawa isu cia kuma kapi limited thia mawau imanyi banga na ila wana wako na ndawa Robert wako na ndawa yako katika momea pe kindu kita wali syndrome effect ndawa ikala momea ni usu bandu ba ugutha wana wako no ndawa ni kwikalanga bo kwatilite twesu ino wana wako ino sa organic wana wako na memea ni yaku within masaa 24 miongole nana wothe ndawa usu yumie kwa hii environmental friendly na katika itwa katika hii area ndi madhara ona katika pollinators iwe na ando ingi mwana wako na ndawa kwa nzuki na sindula si pollinate usina watu si tanje aitu ile watu usienda katika mimea neitu ogwe si affectiwa lakini yesu ongani bandu ba kuilungia ika gosia tanja bakubi Daniel nengusia sia ka video kamwe ka mwemi omwe ayika ukunikeli aitomea biopesticides na ingi sie na kana the chemical pesticides kana synthetic pesticides na osa inonga snail na aosa atwa mbokemwe ukunite biopesticides nengi ukunite synthetic pesticides na asiendo sisia zo inonga yuyiba na ndino wa video yake inonga yuyi ndiye walabe hiyo konete biopesticides na newo yasabe kindu kita wa residue kana kutia la kwanda wela tukonete wenda kiunicho kichangiye ndino wa video yesu ukethia inonga yuyi ina iko ya nini mboke ya na yo residue yesu zina mwisho mwao ndine wa pengine wima wa mondo kanoindo kana mawithuluko. Okay, ni movea yu katika inyonga eno ene katika hii video wanawaka video na koni inyonga ile inatumia ta vinda wani isi na sumu ikwili yake mwesi muke na mukesu kwa mindunu ndi kanesa yu inengi simbwa na muke mbao pesticides akuma kwa kapisi yu na muke use katika kula kote na muke no issue wa lakini siwa ambaye contact kana ona ya kitwa ikwambe ya madhara katika kamndundu na kila kingi katika isungwa sa residual effect tiala katika mumeani madhara katika meitu na meyandu ona wayanda wesu with aiso vetu na kemikali tofauti na wesi ona kala mwene nzakameni evingina evine kwa ilaitwa detoxification ndawa isu kuthe yete madhara no ise kwete kindu ta kanza mbandae kana mathina maybe after ta miaka 5 kana miaka 10 no kuthe yu no itu residual effect kala matuku masaa manini 24 hours
na ni madhara ange meva matona kwetwe ni synthetic pesticides na ala matona tutona masia kwisala kutumia itena sumu kwangalika na synthetic pesticide ila witumia muno yeta resistant kana tumindundu kwimbo twikuwa ndawa ila witumia kwa kavinda kaasa yeta mathino kuthia ka mundundu ikaso ndawa isu lakini usio wa ndawa imba pesticide isu umete kwa kapi si mathina ma resistant ya kamundunu wana ila mundundu mbingi no kuna suo na wako na after matuku atatu ila population ya tu mindundu yetu ingi kwa ukimwe ni isu synthetic iseta madhara ma resistant ya kuthia kamundundu ikaeka kuwa ndawa na kingi no na sana kuona katika lampo dindile anopoa restrictions ya ndawa no kuona ndawa zithitwe sikuma katika market now and then yeye kuli imomyo monde na ndawa itu ithitwe tukwitumia na already si mene itu tutona usuma hata katika mene itu no kuona madhara asu katika health wise katika mene itu pia na madhara meyulu muno na Robert Nguta bia ulo kweli kilimo kiukite ukite katika biopesticide organic farming hiyo tukwithia yutu endese nundo na wathita muingo meyite andu mo katika airport mathimela sita wa MRS kana uwito ya ndawa ithi mumea wa kwete ta maembe masisi ndawa loko ni tebu lakini ona watu katika airport ya sisi wekethe okonete ndawa organic no ima kuna amuri with no to muingo no do message ya ile kuma between 12 to 24 hours watu ya kapi ambie ndi kapi ambie 1965 1965 na pengine tutabia yulo wa kapi musewa sia products ili hata na edha ambie 1965 niki utumi wa biopesticide Kenya winde muno kwi synthetic okay kapi ikamba ni tuambie 1965 na tuethitwe tundil na department tofauti no kwa umundi twenene department ya wemi kana ya agriculture sector katika agriculture sector penda wila tuethitwe tuosovya si ta pioneering sia uwemi wa organic ila tuethitwe ndikwa zenda usu siethitwe so tumeka siethitwe tukwitumia po ona miaka 5 mbetu itwithitwe tukwitumia no kwithia tuambie kwithia ndili na nduma export market alama panda amesiri alama panda siembe masungwa matwa muingo na hiyo tunekalie nundu kwa discussion siende bana ba sia wemiu tutona kwithia we mwelu hata wetena sumu katika mene itu taula Europe countries meka hiyo tunaisetu ketu withetu abikia mwemiu munini na ndawa ila tuithitwe na soko akapi sia katika wimi kimwe indawa itawa Agripest Agripest indawa to sovete kuma mutini weto wake Thulu Croton na asa Thulu ku kamba ni iki almost kila bana to sovete kuma mbeusi ya Thulu si muta meta wa Mengal Oil isi yeto sovete ndawa itawa Agripest na Agripest tumetumia katika kuwa mindundu indawa brond kimwe itu wa mindundu ta kinyo cha mbemba folame wam na sa kinyo keu kithitwe kimwiso munene muno Kenya yonde ona muno akamba ni pia no mabanda mbemba ona thati kwa wengi compared to kula kungi lakini kithitwe kimwiso munene muno itu ithwa ana ndawa engi ito flower DS na ndano mabuko Agripest ikiwa kithimo kia mililita 3 kwa lita omwe that is 60 ml kwa 20 liters either pombo ya 20 liters lakini calibration tuika katika bombo mwenundu no ile balokwenda kuna wenda kiukia ta lita 5 no kamolondo kanini yubenda wenge tuita wa flower DS either katika kampuni ni wa kapi na yesu ikia musi ile kwa lita omwe wake huo na ezu tumesovete na ela ya pyrethrum iyo tusovete nayo na twina ndawa engi itawa biopest plus
BioPest Plus isu no ndawa tusovetie kuma katika mwarobaine nasa pia kuukambani wika nesa na ve mutungi wo kuukambani wondo kanga wita wa karanja ve mutameta wa karanja oil asu mutuzu wetu kale tusovetie ndawa isu na tuosete tu exactly mutasu kuma metene tofauti na ndawa ya mwisho wetha tuithwa nayo katika uimini wa kapi ni ndawa ito flower dust isu nayo ya mutu twikite kuthia pyrethrum twamithia weza kuthia iatumika katika nini kuwa tumindundu na isu nundu ya mutu ndile ya mindundu ila imuthangani withi mumea waku ubandite ta mbemba wika broadcast kuungu kana na thita nyanya isu itethesia mundundu wonse ukwetsela muthangani na bangi utethesia mundundu lo kwika pupation ile wona katika life cycle ya mundundu yambia itumbi no ithwa itha matuni kana mumea ni mbene na vo mindundu mwele kasa matumbi nthi tukukala for stage isu yo ithina pio ile wa kinyu kya mbemba that is the lava kike kita kinyu kya mbemba na tutoka pupa stage kiuma mbembani kiothe ya muthangani kike pupation na pupation ikuma katika stage ya lava kuthi handout process isu yo ito pupation na kwa siumwe ile to siumwe itatu ikwa matuku asu yuo na yoka yende osunguka muthangani ikwika leo kwa twinda wesu ikwa ni mubea nondo twelesia ila mose obasia ikulo yela inge mekolia nitwisi muno ndawa inge ila twakona nisio sisi ikito fagia kila kindu chonde mitutu ila methoku ila misio inge iyo wa mithanga ndisi product isi mwikite hata kuikithia kana nisia sobia mitutu esu misio na muthanga nonduo muthanga wathuka bainema. Okay, ndawa ino la twikite tusikite utaviti munene muno ndawa tene kwitwa AgriPest kitambo twisomiete katika market itunaamikie utaviti bandu va miaka 5 na ve mashirika la mandilia na opo wa kusisia ndawa ino kana na thina katika muthanga na katika andu na environment that is kusisia kithimo kila kiutumika katika ndawa nesu ve shirika ita wa kilimo hai esu yendile ano sisi ndawa ila si utumika organic katika nzisi ya East Africa na inosi tu ndawa isa kuma kwa kapi that is ndawa isu na mutavya AgriPest flower DS flower dust na BioPest Plus isu ndawa sinengetwe that certification kuma kwa kilimo hai na ve shirika inge itawa EcoCert isu ndile ana sindu sio nzesu thi ungelesa ndawa ila si ukuna mimea ni ayo wethe isinengetwe mwanya wa kwethe asio kunobu sina luusa kwa ukupi asante Daniel ile mbeta ni itu yo kamba nitima mboka muno mwimi no usumbwa wani ipipi kila kingi ni mba toka manana pekala kalino ka sumbo ite mwimi muno na toka mbembane nwatie yolo akino ise ndino wa mboka na ndino wa manana mwikita hata takapi. Okay, kwangele kana naambia katika nyanya ga wasisa area ya Okambani nyanya sebanda wa climate kio kamba kiti kilite wimi wa nyanya almost kila vandu nundu ko tutengemea mbua na mbosini na mbula yetho yako ndisa kungamia wimi wa nyanya kubika wakethe yu nyanya la tubanda hii mbosini ta wose tathi kana masinga this idea lenge ya matu kwa masinga uzu kwa tengine kala kuiko kwa wimi wa nyanya mwingi yu katika wimi wa nyanya wala tuikite wimi wa nyanya kalinyuka kambi ya tene na kambi ya tene wana wa transplant nyanya saku oyu andu mambie kuwa nyanya ila already methi uthio banda mundane kwaku yu no abanda nyanya esu ukwikela ni muye ito flower DS flower dust ni ukumbanga ko ungua nyanya esu iteresa kalinyuku ilo kona kesa kubikia katika pupa stage kakuka muthanga ningi withiko
wazisata ndawa ino sithitwa ciukunwa andu aingi mase aciua lakini ti aiciua mwithikisya wikuna nyanya yaku ndawa kalinyuka kwe keto wa 2 times soluta na after simu itatu woneka sioka kala ko sioka ikala kaneka pupation kala na kanali kama dhakani na ila koka hakena resistant yelo katika ndawa isu na konetwe yu leto ka tuatumia flower dust isu katika muthangani tuko na immediately tuko na ndawa itawa angry pest kwa kithimo kia miusi itatu kwa litomwe twako na angry pest tusova temperature itu ile tuko na kila kiuma kiu kitethesya itumbile kwa likwa na stage yombe ya kamundundu kou withe yako manana ndawa esu na twithitwa tusuve u na twako na angry pest ukwaternate uko na flower ds esu ya pyrethrum na separate kila mundu onse yesi tene yatumika hata ndawa na susumo banda kumundani ile mindundu yakwa mome na otwika na kwithe otwika usu twende tuwetungane tuthi nayo kwa mba yu katika mba o yu kapi tuina product yeko kitana mba na twenda ni sena so katika kweka otwika lakini oyu ila twendea kweka otwika ndi amba kuiweta nundu sinambo kunengwe sinambo betokethwa lakini twi katika that process au mabibi ala masumbu amboka na be angi meu muno mana ngama babai kwa mabibi ala meu mana ngama babai meta wa milibang wasisa wewe aikemeka kunikate ano masi isi a white lakini tisi a white tinzao mana tuona sinzao wewe agonza ne koti yekite lakini sinzi ya kukitana ikawayo isi ikawayo ndio na kukitana na nini na ndawa ila sikuka na kende kuwa kwa tekethwa kwa mukulikela ndawa bukwethwa thina muno wazisense ni the akendu kathiangu kuni na immediately wakoa kenza kama thiata ya mundu kenza kama ya red na bebe binya kwa na mundu ena kama ya red you process ya kuwa bibi ikukuwa nini milibansisu ezusa ati ya ila process nda for stages ya katika life cycle ezu yambia etumbi wasise vyano ngwa mubaba yona ame atikangite hu nange meyulu muno makwata amete soft tamababa tanzu sendo sise milibansi kwata muno ndo sibanda sikwebitha aziza banze itsuse tikangete whether atsende na kweka pupation sitweke handout yubo yo uka flower dust ela ya mutu ni mutavise na flower dust mwethukeza kethimikia flower dust either kilo maneli kwa hectare teka heka ila itwa hectare kwa eka weke hata kilo 500 kwa kilo 80 miongo nyanya lakini wesesu itengemeana mumea wa anata wavita mbaa siembe kana mababa wiki ya over around kulingana na canopy vikite ba wiki ya almost kila van canopy ni bala siamu bala vikite uyu wiki ya around bu nono kamudundu ko maba kethi kuya kamba the indirect you ana with ya kio wa ngua mote wana twekea flower dust yoto kato uko na angry pest ndawa ya either na mauta nundu ngwambelile mwethukisa nikuye angry pest wa muse itatu kwa litomwe na tusovete na mauta ma kethulu mambe usia muthulu yu mauta su imalika ngosi nesu mothi kufikia kamundundu ojune binda yanzu wana kautende na kuiketha ndi sina yonzo oyu ndawa ibaya nzu oyu twina oyu ibinda yoko na kwena mbepo oyu mwa monza kimwe mindundu either enzi either lock ila kwekothitu ila kwekobyo isiana kwa wingi ko to expect mu wa monza mindundu ile yo timbingi kila ketha kingi mu wa monza utha imba na mu wa nyanya nundu ibo utha atambia kopiki ubibu ambia kwambata utha we medium mindundu ile pia yo ni nangi lakini mu wa kenda mindundu ikongeleka yumu wa monza mindundu ile ithitwa yukwata kemwe iweu kingi no mili mbanzisu na kingi isinyu teka ila kinyu cha mbemba
pe tulinyo tungi twi tofauti tukwata anzu yusu tutumia ndawa yusu itawa Angry Pest na tukualternate na Flower DS na pia Biopest nayo iminite ndandune muno pe tumindundu twitawa ndandune tukwata tamebaba kana miti tamanyanya lakini gukwanzu pe binya kwetha yokwata nesu ndandune kwata wa itulinyo tu na weu na Angry Pest alternate na Flower DS ekweka nesa muno kila kingi ukamba witu na muno Masako na Makueni na Kitui kula kuthithu kwina masungwa na masungwa iu katika masungwa tukuka kuku ya miyama nini twithitwe twi haimini masungwa ni muno na itwithitwe ona cooperatives twithitwe tundili na so ila alama tesa matunda momo ingo pe mwenye banda ata individual ote cooperative na tebe mwetu wa mulala twithitwe tundili na mo katika kumasuvi ya mimea yo nundu momethitwe mota matunda momo ingo mulala twase no emali mulala kaeri yako Makueni ikavite aimia ingi kwa kubi Makueni lakini ikavite aimia ingi yu katika nini unyusu wa matunda pixi masungwa kana maembe ona mobakano pe mendundu ithitwe ukwata muno itawa skills pe muimi wa nabatala ane na obakando sake obandite mpinge muno na twakomanie nake la twiba Machakos show ground ndathi na mutembelea mundani kwake nethe ave skills izo cithitwe citatiso muno katika uimi wa matunda skills yukayo ukwata bastem nipo yisa ukona matunda mimea yaku ende yakuma na ina kiuna ina mbolea wewe uko na ndawa ya mala uko na kuulu uko ya nduma na kila kiende ngina wewe sisa skills ile sikwata kuno na peo medundu ingi pia ekwata matunda tamili mbansi no sikwata na ve thrips ka mundundu ketho kanini ka white kaenda akasemba muno no ukona kabalukelete no ukona maybe usisite kwa bakuru muno kenda ake kasite muno tika mundundu kenda ake kusite na kukanda kwa of stages ona kanyibete yunda wile twithitwe tutumia katika wemiosu Angry Pest na tukwalternate na Flower DS kithimo kela ni motabisie na yonthe ulikana kwekea flower dust katika ungwa mmea wako usewa flower dust esu katika mimea ya musimu munini weke once ndotindia au usiokelela no once lakini mimea singe no usiokelela after 80 weeks no usiokelele asante kulika simoni yaku na kuendea na kila uende na kwika simoni yaku na teke airtime nima kuete iye zia laisi pio ya kuthoa airtime ilike simoni yaku tambe ikithia kana wina mbesa anthini wa M-Pesa yaku na hindi wiko na star nyanya 31 ash star 831 ash wamino ni kukwetea options bau namba imwe ni kwikia nambela yaku ethani yo kwenda kuthoya airtime namba ile pengine wena namba ya network ingi kana ni mundu ungi wenda kuthoya ni boto na kwikia indi wamino ikia mbesa ila ukwenda kuthoa airtime wamina ikia pin yaku na no kwata airtime ila wathoa na indi osio longe wivo mbeange kuma teke airtime uongelwa 2% ya airtime ila wathoa kwa windi wathoa onetha wathoa sianata no kuongelwa 2% ya kila wathoa no yendea na oneni waku na wukia wikuna star 831 ash wamino ikia nambelo enda kuthoa ikia
amount kana ilo vilo enda utomea na indi uyikia pin yaku na nukwata airtime isu yimbongele 2% kuondu wasio wa teke airtime kwa undu kathini kingi nundu utho wa airtime yaku ikithia kana watumea wakuna star 831 hash wethi simone yaku wikuna star 831 hash wamina ukunou inde ni kuonenga options pau option ya nambe mwe ni kwikia nambesu yaku lo tumia na option ya keli ibo kwikia etha wendo tho ya mundu ngi kana wendo tho ya nambe ngi yaku na etha ni ya network iba indi wamina ikia amount ila ukwenda kuthoa airtime wamina kwikia amount isu ikia pin ya M-Pesa na 2 seconds uyiona wakwata message kuma M-Pesa ni ukwonethia kana ni watho wa airtime na indi wikwata ingini ukwonethia kana ni wakwata airtime na ni yongelwa 2% kondu osio wa teke airtime kwa undu kathini kingi nundu utho wa airtime kuma kwa M-Pesa na kwe kuna star 831 hash wamino wikia na mbelo endo tho ya airtime na indu yiki amount no yiki pin yaku no yongelwa 2% nundu wosio wa teke airtime na indi twende na onana nisia yulo wanzilo tona kutomea mondani kwaku kwikithia kana ni wokitana na mitutu na nindawa itena sumu twina Daniel Musimi kuma kampuni wa Kapi karibu ingi na indi Daniel we unatuelesia kana pena mime mwenda hao kwikio binda jemwe ningi wenda usiokelela kwa tuelesia ni mimea yeba ya kwikia imwe ni ngiba ya kusiokelela okay mimela ya misimu menini imumea wina below mi 3 kananzi wa mi 3 ta mbemba zose ami mbingi kulingana na area lakini katika mbembe ile banda wo kambani isi ami 3 kana 75 days na nyanya naona siwambia kuketha almost mi 3 yangie na mboka sukuma spinach sindu sio kosu na sindu ile tuvanda hata ndengu na zoko na mboso lakini katika mimea ya musimu ulangu ita wemi wa matunda muno matunda tikindu to no vanda waketha after mile no ngina wikale no ta wasise matunda ta mababai wa bande babai ano efuani ta alase mndoaf yambe ya kumya flowering katika around May 3 kana May mwanzo yambe ya kumyela hiyo ngwasa mimea isi ya matuku maasa after kila 80 weeks wiki nyanya ubeke ya flower dust baungu isi ne tethesa ya kimwe kuwa mendudu ile kwesela muthangani kingine tilanasya katika life cycle ya mudundu ikotilania ugumba yithe koke handout keke sa kwikale kana kasa matumbe meka sa kubikia nini meka sa twika handout yingi na the more endeana kumike the more endeana kuwa mendundu na nondo ipyrethrin mwe ila sito pyrethrin na pyrethrin sito asindu sisovetwe sito easters A6 easters ila etho aiwet ikwatano kuona mbua youa bebinya kwa nayo kwikiwo na ndithi na katika muthanga asante na ndisi ila uikia ndawa kwa tutungilile yubaya kwa ithimo ngine ni mundu wa mboka sukuma nondo izo muno sio common ethani sukuma waili tokona ta kithimo kiana ata nebinda yana ata okay ndawa situ ila sumete katika company wa Kapi ndawa imwe itawa Agripest wiki ya kithimo kia miusi 3 kwa lito mwa wakewo na benda wengi to flower DS ila ni mwenye soveto na pyrethrin wiki ya umeta katika moto wa pareto ila ya pareto wiki ya kithimo kia miusi ile kwa lito mwe na benda weto ambayo Pest Plus umeta katika 40 na karanja oil na wiki ya miusi ile kwa lito mwe na ndawa ya mwiso ila twithwa nayo itawa flower dust wiki ya kilo maneli kwa hectare imwe kana kilo 50 to kilo 80 kwa ekomwe lakini sina mwe anitengemea na mumea ulova andite na kingi gwenda kunene anovulani wa ndawa situ ndawa situ mbingi teko isu imwe ya mtu ndawa isu ingi
tusovetie isia mauta na ndawa cia mauta pe vandu aimi wethe mabetukana sa kidogo kwethe ndawa no wone teta na thukuma wekia kiuke walekia kiu bomboni bombola ukona wakuyu wethe iwa lita cia nata ubikie nusu wabikia nusu uthime kithimo kila kialikite wiki kialigere kia bombo muima wiki na weki okoloke kwatania piu wongelele kiu kibike bala kia leikubika uti okoloke nge piu alafu yu ukona na in case ve ando maweka ile atanga mixing madhime yake ndawa ya ndramuni ndawa ndramuni sawa na uthime lakini after dateka miongo 3 ukuko lokengi na sana mweze mauta mabla na kibuke like kiendea wethe ndawa wethe mauta meyulu na mauta suisi mondawa ila moko luwe kuna ndawa nze ukotua kibu ya mamuso mekona kibu na ndawa siito nundu isi ya mauta sikuna wa kioko kana ya mawioni kana ila temperature sinze tayumu wa monza pe kundu kwina mbebo muno no kuna anytime nundu mauta imathwani tena sua kana no byobu onaweva kama uta no kumaluka bandu beno byobu wona usweti muno kwa hiyo ni kana maikaye yuke waili to kunela ila temperature sinzi kute kubyo muno kwa hiyo asethina witha we bandi ni wakubulania wambe iki akiwe nusu bombo ni ikia mauta ndawa yaku koloka na indi wamina ongela kiwu kila kingi no ikoloka ingi be muno no kulia niki ndawa ile ya mauta. Okay, ndawa no sobye methemba mbingi no sobyo na ndawa sitesi ya mauta lakini kwa wala twambie ndawa ila twikita utafiti tusobetie mbingi cia mauta onatio ndawa isu si itatu cia mauta emwe no yo twikite kuthia ipyrethrum isu ila yayo twasobya ya mutu ndawa cia mauta cio wayo ni kwata wethe wako na vandu nindi akwikia ta sticker ni kwata na angry pest no amekona vandu yukwata na buka katika ka etuni na wese ndaona yakwata na katika etuni manisa yani kwekalanga bu ne thaka mundu ndike buike bana toto coverage kwa hiyo ndienda kindu cha umetethesha kwikwatilili aiende kindu kwatela iye kwikwatela mwene na kingi kila ndona kumutavia mwethikisha ndawa cia kapi ambazo isio organic biopesticide si bulana sona ndawa ingi yoyote ona fertilizer ila foliar ndu bulana sana ona bulana nayo no reactions no si the tofauti kukila tukwenda nundu twikite utafiti tuketha ndawa isu iyo kana ikuwa kama iyo kwa uno ndo mona mundu ndu ya ndukanywe ndawa cia miti na ndukanywe ingi ndukawenda litobulani na katika ndawa isu situ kwenda wemwe ina kindu kyo kipekee muno kana ina unique ndawa ito angry pest yumitwe moteni usu wa muthulu na muthulu izi kala green all the way ila kwekumu kwekunyauku kwembua kala green throughout you attribute isi green shikuma ku iyetetwe katika enda wani wako na sukuma sia kana mboka yaku uone kwekala meta ila green iye kala meta. Asante ndisi wako na ndawe muno ila twithiro ritumia synthetic twiyawetela mizine 14 na kusongo ndisi na sienu kana bio pesticides wamina kuna wetela ibinda yana atanika na etha ni mboka utwi okay katika wako na ndawa pe sindu ile tofauti pe kemwe kita pre-entry period kana ezune ibinda ila wako na ndawa we mwene otonolika mundane kwako kana otonolika few days yako na ndawa kingi pe kenu kita pre-harvesting interval wako na ndawa yaku waele kutumia product cia mumeo su wako na ndawa bandu ba matuko maana kana masaa maana yuta ndawa cia kapi ona wako na mumeo waku esu pre-entry period waele kulika mundani waku after masaa 12 na enwengi pre-harvesting interval cia muthenomwe masaa 24 peke kwa wako na etelo masaa esu itethesia muno kwanza takwa emia mamera uko otwe amina kutua kone ndawa one uko otwe ngewa sawa kwa hiyo imima mira muguka onamo masiaitie na ino ito flower dust nayo ona wekia mundani kwaku
kana wekea wandu itwa sita greenhouse ni kana field ni yaku waile likamundani waile likavu after mist kito kya setulia esu ndi thina na no ye UN time esu ndi thina na pengine dust isu na kitoki ilo umekia baya mondani we mwene waile taisu ubiata kana ndina madhara yo umekia mondani we mwene waile kwithia wina mask kendo kiambe nundu wesi ya dust no ikulika manyone kwaku na moko nundu apply na moko wale kwithia wikite gloves yako nundu yonde na effect yako kwata lakini wesi kwa ando manyewa ipaerezia mwisu paeredri ninye ape ando imebo ana effect sawa nusio kwesubia no kwike ngambus no kwike overall kawaida ta uko na ndawo ino ingi at least withe no ukonde kona kuo mwimi woto wote ni wesuvite asante ndisi kanote na ndawa cia mimea ni muse obasia cia indo nondu andu aingi tukwatanitie wemi wa mimea na indo okay katika kapi ngwambia ni mwiye twina ndawa tofauti yu katika wemi wa indo ndawela tu soveti ya kukitana na mbili ndawa ya kukitana na mbili na ndawa situ sina kendo kemwe tusovetie ke oku Kenya tuisovetie ndawa kumanza yusi yose wala wivoko twende no build Kenya ithi tu build no ithi tu ko build tuisovetie ndawa kumanza wesive ko ndawa iso swanza tukwitewa ukendo kya muthemba yu ndawa ya indo twina ndawa ito Kilatics esuti ndawa organic esu synthetic class ni kekingi kya sumu tusovetie ina sumu kundu kwili ina sumu ito amitraz na wina sumu ngi wito acetylmethrin uzu ukitana na mbili soft na ila anti ila soft ibe mbili kwata haku zikiria kulingana ke kambo sene wa mwingi ngura na pe ila mbilingi handi te ile kwata ko mukia yona mbili kwata ko mukia kwa uni ukitana nazo cionthe wewe usio ukitanita nazo cionthe na kithimo kiayo wiki amyusi ile kwa litomwe na ila uko na ndawa ya mbili either antivisable wambio kuna kuma ku andas wambatete ungu ambatete asante na ndi si ndawa isienu biopesticides ni kwatikana ukamba wito no tona kuikwata ndawa ino situ biopesticide so nthe una mutavia kuma balave angry pest flower DS flower dust biopest na Kilatics ukamba no ikwate katika anduke live kube naku wathi kila town itu yete ndawa situ almost kila nduka na utanula ni nawo aimia ingi imambie kutuni katika ndawa isu kwangalekanyo ta ngwambie kaeria baatu ba masaku no ikwate ben distributor weto ambarasam barasam no kwata ndawa isu osio nthe no kuikwata na meona ataalamu mobu pia mokwelesya na be mundu tesa ndawa weto andoni kana kwa Marieta bono kuikwata na makamuthi pia no kwata ndawa isu wathi saidi cia Mombasa Road fe andu matuiye ndawa isu kwa uno ikwatikane almost kila bandu wonthe no ikwatikane na okwa kubibyo elembetani ya ukamba alama itomete feedback ithitwe ili ata okay alama ithitwe mwatumia ndawe imethitwe mena feedback nsio kwangelekanio yutwe Machakos sio ve mutumia usu na mutembelete kwake ina munengete ndawa mutumia usu mwalimu wa secondary ina munengete ndawa ya kwika ndemo wako ne vandu na nuna mbitie na muyo muno na thia kuna ambe ya kunie na yeka nesa nenda ndawa ingi na toka na ke ambara sam oka wingi awanda wingi aikito kuno eka omwe na eka 12 avanda wasa eka 12 na Pevindi baga sithi twembingi katika ona wate ya mwimi ndawa na akuko ni asimu akwendengi umanya ndawa yekie nesa na kimwe itwate ya katika anduke itotea wote ya mundu mwiyo wa mbesa nini also kakwiti repeat order meaning ndawa isi utembea asante Daniel Bekindo kithi tunemu isio nthi yonde nzuki
siende na udhala na wisenzuke ni tutethea cia muno kwika pollination na kutuma tukwata ngetha isi nyecha kapi mwikite ata kwikithia kana ndawa cienu timu icio kwa nzuki timu icio kwa indo na timu icio kwa mawithiruluko ndawa citu mwithukisa kila ni mutabisie ndawa citu tuciikite utwika munene muno na ciina muicio ndawa cia kapi cithwa na muicio katika nzuki mawithiruluko na katika undula umwimi utana kwithia wamekwata ende na kumeandu ndina effect katika nzuki ni menete ndawa ina muke muno kiwi kimwe nzuki ni menete ndawa ina muke muno na ni menete ndawa kumiwasha ukanda kumina nzuki ukona ndawa yona yakwatwa ikuwa yuwasha na weze kila kuwa tumindunu nzuki sino sose ukete sikweka pollination katika amalama itu yunda situ twenda kukuna ila ndawa situ tusolve tiokethe asina thina katika pollinators na ona katika environment nundu kimwe ni break wa metuki ila kwa vyuva ndawa situ ni break wa sikuma katika environment au metuki ila batonyeka na vangi ni mwe tuko na ndawa ila temperature sinzi tamawiyo ni na temperature ila sinzi pollinators ithwa si less active pia bu itusovya pollinators asante na indi ikulu yako ya muthia tuiminukililia inywe takapi ndi sikanabe training mo tethe cia kanini support munenga aimi ithi takapi itwika trainings mbingi kimwe twambia training situ ba yanthi ba muimi muimi no ngino mubundise ndawa ndula ile kwithia ometumia takapi kila region itwithwa anandu matraini itwe na masome upo wa indawa na mena lusa wa kwithia model train katika uimi I mean ito train yake in groups kana farmers training na ito train ya muimi individually wana wambita mundane kwaku ithi takapi training yako tumewafa tuke kuka kwitu kwithwa free na tuma katika aimi imakwata na kindu kitwa society kana cooperatives ito train ya cooperative kwa bamwe na ngalikoni ya alama tote ya ndawa ito ma train ya nundu wese information ila mtu manenge yema ile konenge aimi alama okete ito train ya asumentukane muno na training situ sithwa no ngina ombuku ona mwebanga mwatutabia kana mwapasi mwatunengo information yo mukwenda ko trainiwa esuitha no anytime kana mukoma train ona mwethukise thathe group we bandu kwenda ko trainiwa muno itu prefer groups nundu wese groups wenenga ni information kwa ndo inge ibinda yemwe thathe yamu meredi pia ona no mabana ne thio komona asante na indi Daniel tuiminukililia pengine kwa mwithukisia kana museisia wine kulio tono mubukia ata okay katika mundu utanoko ena ekulio katika kapi na product isu situ ne motabise kimwe no empikenye mwene ni mukamba numeto area yo kamba ne nsukumete ku kamba ni muno na pange kingi twina andu tutethaniana mawia tofauti taba masaku twina andwana kairi akaka masaku kila ngaliko twina andu mako tutethesia ona wabikio mwe katika asu withia isawa na kingi ona wandika kapi itwithwa na website itu ya kapi no tubikie katika ka website ona wangungu kapi no kweto website situ sio ndoto no tubikia itwithwa na Facebook page andikitwa kapi limited na pia itwithwa na WhatsApp groups mundu ile akwenda kwika mundu ile akwenda kwithia join bu atrainiwa free no ani conduct ngamwike katika group tuitilanite kulinga na region yuta ngalikweyo kamba netumeta Lower Eastern no tumwike uketha twisoma emwe no kila tutulilanite ki region ngalikwela tuwanda ku tiki kiwanda moti Kenya na pengine mundu eno twika distributor wenu kana agent wenu mwana siwepo no itunenga namba ya simu kwatikana mundu tona kwithia kwenda twika agent witu kana distributor mwanya usuithwa hapo kila kibo no empone personally no ndabye ngoka uketha itwa discuss
nundu isi bala balika biashara be discussion yale kwithabo na kwa namba yakwa ya simu 0715 188 275 0715 188 275 Daniel Musimi. Yes. Aindi asante Daniel Musimi ino ndwauka na kutumania yulua biopesticides ila mose wasia takapi aindi netwende na ukwati yani andini wa kwende na udhuthia mwemi kutumia ndawa sia kusuvia mawithuluko ndiso inateto siva sia muthia sia utabia mwithukisia na musiaisia. Okay, mwithukisia kilando na kwetha ngo tabekia muthia no kulilikania ta kapi limited na wila twithwa na social organic kana biopesticide ndawe mwe agripest ila ikiwa kithimo kia miusi 3 kwa lito mwe wa kiwu na ndawa ingi to flower DS ila ikiwa kithimo kia miusi 2 kwa lito mwe wa kiwu na ndawa ito flower dust ila ikiwa kilo maneli kwa hectare mwe kana kilo 50 to kilo 80 kwa eko mwe na ndawa ya mwisho ito ambayo Pest Plus ila ikiwa kithimo kia miusi 2 kwa lito mwe na nduko lobe ndawa yindo ne motapise muno twithito tumeto kambani ito Kilatix ya ambili isune ikiwa kithimo kia miusi 2 kwa lito mwe wa kiwu. Asante Daniel na indi mwithukisia na musiaisia uswe Daniel Musimi kuma Kapi Limited alama sewa sia biopesticides kana ndawa itena sumu na itona kusuvia we tawi mwemi kasuvia mawithuluko na undumwe na indo situ na indi Kapi ni amwe katika partners maitu pamwe na BioVision Africa Trust ala twithira tuikwetia kilungu cha kilimo ai twe mwamba namo na indi thanu endonena na Daniel Musimi thawi ne kulyo na umukonie kwisila noti muonza imwe 5 imwe nyanya ile muonza 5 na indi tunamba uminukililia nenda ukulilikania ingi kana oyu teke airtime ni makwete yenzia yilaisivyo ya kuthoa airtime kuma kwa M-Pesa kulikandini wa simu ya kunone loko na simu airtime ya atilika kuisosemba ndukane ukamande airtime kana kwati yanzia ingi sievina wethia onoloa mukone ya kwatie maundu wange na pengine utona kwithia wekona simu jinabata monobyo kwa windi teke airtime makwete yenzia yilaisivyo ya kuthoa airtime wethio simone yaku ovine star nyanya 3 ash star 831 ash na indi no kuwete wa options mbingi ba ujambe ni kutumia namba yaku uthowe airtime elike simone isu utumia option ya kele ni kuthowe namba ingi pengine ya network ingi yaku kana line unge waku kana wa mondulo kwenda kuthowea na indi wa minu ikia amount lo kwenda kana ilo bilo kwenda ikia pin ya kwa M-Pesa na no kwata airtime kwa hapa na indi usio la wibo no kuongelwa 2% ya airtime ila wathowa kondo usio wa teke airtime na ba M-Pesa ingi otilwa kando kana ba charges otilwa ila uthowa airtime ya kuwesela star 831 ash kwa uwetele chao mbia utumia teke airtime kwisila star 831 ash ikana withie ni uongelwa indi 2% ya airtime ila wathowa na indi edhiwani wathowa airtime na ututumia otomani ula wakwata kwa ile 395 23915 ongele sitwa yaku na bala uwe ni kana indi tumane kana nwende na utetheka na teke airtime na indi kwa hivyo tuikilangithio kilungu cha muka wakatatu wa umundi nyenita wa Robert Mutuko ni kuendea kutinda nesa tiwale inu